Вчерайшу годину руського язика наставниця Тамара Хома пошвецела Миколові Микочишові та школяри, читаючи його біографію і рецитуючи його стихи, здогадли на його творчость. Програму збагацели з музичними точками і стихами других писателів. Porihtali sme kratku programku, naučili daskeľo pisňačky i odšpívali kračunsky, to už i znali, poneže každé má nejaké rodziny, kde ide špívať po špívanju, tá vecka bolo ľahčejšie. Tu u školi še nastava po-ruski otrimuju u kontinuitetu. Znači nije bilo pretrhnuca. To štvrta profesorka ruskog jazika, toho roku to Tamara Homova i mne bar zmilo, že oni nješkad zoharli nas tu prisutnih i na život i djelo Mikoli Kočiša. Irina Papuga spred Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu školjarom podarovala školski pribor, a nastavnici najnovši vydanja društva, medzi kotrima i knjižku pripovetkoh Njebače od života, avtorki Melaniji Arvaji, pisateljki z Skuli, ktora tih njoh višla za zdruku. Manifestacija Dni Mikoli Kočiša zakončuje še nješka z programu u Novim Orahove.